kano. So, may dalawa naman ta guys na bago na products. Alin sa Tiramisu Iloilo. Ari ilasta lang ni para save the best for last. Let's start! Tara! Kaon ta! Ang best seller nila, si Premium Pistachio Kataifi Bar. Okay. Uy, bugat siya. Dark chocolate niya, very precise, and also yung crunchiness sa Kataifi. Ang pistachio siguro fainty siya, pero ang overall appearance niya okay siya, very appealing. Not bad for the bestseller is Brownie Bites. Brownie Bites is fudgy, chocolate goodness, hindi siya tama ka sweet. So let's test, sa isa na siya. Ooh. May similar siya na texture when it comes sa softness kag sa fudginess niya. So not too much sweet, pero mas kwan siya ng ang presence ng fudgy and chocolatey. Next product is Pistachio Kataifi cake slice. So as you can see, ang description dire, it's light yet indulgent with unique texture and rich pistachio flavor. Oh. Wait. Cheers. Basta something na crunchy, very interesting sa akon. Palate. Prepare yourself. Yung sa chocolate niya, medyo tiga siya para mag-hold ang Kataifi dire sa middle. But when it comes sa cake part dire, sa bottom part, soft man siya, very soft. So our next item ay live selling. Same sila guys sa Brownie Bites. More siya sa Kataifi, also sa pistachio. Ano ni? Wait lang. Kung gusto nyo guys may experience ang Kataifi crunch na bite size for brownie, mas prefer ko ni guys. Tadan! Ayan guys, so meron tayong pistachio brownie bar. Siya kakon. Oh, that. Same ang texture when it comes sa i-review ko sa bite. Mabusog ka yun or something heavy. So we have here 3 pieces. So syempre, pwede ka mo dre sa original na Dubai Chewy Cookie. There's Sakura, yung pink, and amo niyang Milky. So unahan ko na guys si Sakura. Medyo heavy siya guys. Alright. So amo ni guys ang Kataifi. Sweetness niya guys, okay naman siya. Sabi kapag strawberry, hindi naman siya sa akon ang Kataifi, pero siguro di ako fans ang strawberry. Seed sa Milky nila, very white siya. Very heavy man siya guys. I'm so sorry. Light taste, light sweetness, so very milky siya. Ayan guys. This is their Dubai Chewy Cookie. Okay. Top 1 ko na siya guys. Promise. Top 1 ko siya. Kito ko ang outer coating niya. Ang ariyo. Hindi siya too dark or too sweet. Pero ang sweetness niya ay sa pistachio sauce for its crunchiness, for its pistachio sauce, of course, and also for the marshmallow chewiness, and for its chocolate. Basta generous ang feeling inside, and also for its consistency, for its well-balanced of flavors. Ang yung top 1 ko, may top 2 is top 3 ko. Fourth ko siya, Milky and sa Sakura. And thank you so much sa Tiramisu Iloilo for inviting me to be part of this taste test. So once again, thank you so much mga kanos. See you again for my next taste test review here in the City of Love, Iloilo City. Bye!